Acara ini disponsori oleh Pamirsa para pengrajin tenun kain bebali ring Banjar Dinas Kangin Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, rauh mangkin sampun muali ngelimbak santukan sampun poleh pesanan. Sadurungnya ritat kalau pandemi COVID-19 kau ningin tatas nenten wenten pesanan. Ketua Kelompok Pencelup dan Penenun Karya Sari Warna Alam Iwayan Karya Mausang, rau mangkin paiketan dani sampun sayan akeh nerima pesanan untuk ngarianin kain tenun bebali. Sadurungnya nih usaha ngarianin kain inucap, nanin ngandek sangkaning wesanan pandemi COVID-19 saning ngawinang nenten wenten pesanan. Paiketan dani taler merasa garji tepisan santukan dawa kali bulan sane lintang sampun ngawit wenten rau pesenan ya dihastun wilangan nyani kantun akide. Nanging kanan punike presiden nagingin usaha para pengrajin malih. Selami pandemi COVID-19 nenten wenten pesanan sane ngawinang akeh pengrajin ngeruruh swagina sampingan. Makata 15 diri penenun kantun aktif sane mangkin sampun muali makarya. Dani taler ngaptiang ringgalah pungkuran state wenten pesenan, Mang Dani sida muali mekaris kadirin. Ngarianin abidang kain tenun sidan lah sanggalah kali bulan kantos 3 bulan anutin rerimbitan nyane. Eka Parananda Bali Pos.